Wa idha atis fahamidallah fashammithu. Qachon chuchkursa, alhamdulillah desa, atasa. Chuchkurdi, andan keyin alhamdulillah desa, chuchkurib alhamdulillah debese, yarhamukallah deb aytilmaydi. Chuchkurdi. Anan alhamdulillah degen жоқ та. Ağa жөнүнө ак чүч жетет ага. İçinden айтып қойса, сиздер ичиңизден айтып коюң. Ла илаха иллаллах деп коюң. Зато сиз соо аласыз буга. Эгер алхамдулилlah деди, болду. Аллахтын атын айткандан кийин уже мусулман адам титиреп калыш керек да өзүчү. Бир doğru ушундай эле. Bir sahabalar oturup deyilsin, bağırdın, görüp жақшап алды, анан кейін сұрады. Мен lazım sesleri сұрайын да, oturasыздар, bağırыңыздар, машалла, жүзіңіздерден жағымдай, нұрланып, жылмаю дегендей. Қандайсыздар, жақсылар? Айтады, мен білен де жақсы екеніңіздерді. Просто алхамдулилlah ұққым келді, ошон үчүн айттым деді. Ошон үчүн сұрадым дейді да. Қара? Ошо сөзді угуш үчүн. Аллаға мақтау деген үшін, мақтау айтса, осы сөзді ұғып, рахаттан үшін де сұрадым дейді. Ошон үчүн түшкіргенден кейін алхамдулилlah десе, ошоға ярхамукалла дуа беріңіз жүректен. Алла райымына бөлөсүн сізді депші. Алла сізге райым қылсын деп дуа беріңіз жүректен. Ушунча дуаны алып алғандан кейін ұшып отыра бербең. Не сіздағы? Яхдикумулла ва юслиху балакум. Сіз де дуа беріп қойың. Алла сізге хидаят берсін, абалыңыз оңдосын деп. Мына пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам адамгерчиликти тургузганга, бекемдегенге кандай гана бири-бирине дуа кылып, каалоолорду айттырып үйрөткөндөй. Ва ида марида фаудху. Мусулман ооруп калса, зиярат кылып кой бар. Ооруп калган илими бар, билдиңби? Бул зиярат кылып кой бар. Бул мусулмандын акысы. Мусулмандын акысы. Мусулман ооруп калса, зиярат кылат. Ва ида мата фатбаху. Эгерде өлүп калса, артынан барып кой. Мындайча айтканда, жаназага катышып кой. Жаназага катышсаңыз, Кудай кааласа, мусулмандык милдетти аткарган өзүнчө Алла Таала азаматсың деп бир кыйрат сооп берет. Бир кыйрат Ухуд тоосуна барабар. Ухуд тоосу Мадина шаарындагы эң чоң тоо. Эгерде көмгөнгө чейин барып койсоңуз, 2 кыйрат сооп аласыз. Топурак таштаганга чейин барсаңыз. 2 кыйрат. Эгерде бир сабагыңыз бар, ишиңиз бар, андай болуп калса, анда ошо майиттин ээсинен уруксат сурап коюштук мустахаб. Мен бара албай калам, жаназага эле катыштым, Алла рахматын алсын деп топуракка чейин барбай калсаңыз.